Alright, my gangs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, my gengs, mempunyai di hari yang baru ini, ya, Renaldi Gilbert kembali hadir bersama Anda, ya, biji-biji kehidupan. Dan di video kali ini kita akan mereaksikan lagi beatbox, ya, untuk yang kedua kalinya. Karena di video sebelumnya kita reaction itu beatboxer yang namanya Tom Tam, ya. Dan untuk edisi kali ini kita baca-baca komen, ya kan, di situ kan banyak, ya, yang menyarankan saya untuk mereaksikan para beatboxer terkenal yang lainnya, ya, saudara-saudara. Thomas Zakre versus Delo. Oke. Ini Grand Beatbox Battle 2019 Final. Alright. Don't try. Don't try. Don't try. That's the only time I give you advice. Don't try. Only time I give you advice. Don't try. Okay. Only the devil obliges. Don't try. Only the devil obliges. Oh. Want to know that you needed some time. You did not tell me that I'm on your mind. You did not tell me there's no time to cry. Oh. You did not tell me you need time to cry. Here's some 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 time. Bahaya. Here's some time. Need some time to. Oh, susah ini, Bu. Asik. Need some time to. That's because you look like Little Pump. Oh. Hey, maybe I look like Lil Pump, but I look seperti Lil Pump dia. better than you. Sony style. Oh, apa dia bilang? Hey, maybe I look like Lil Pump, but I look better than you. Oh, mungkin saya memang seperti Little Pump, ya, Lil Pump, ya, tapi saya lebih baik dari Anda, dia bilang. Oke. Sony style, freezing cold. That's how we already know. Si komod. When it's here, my gotta probably do it before I rebel. That's just Kasih tahu, how you Ondrong. know we don't know nothing else. I'm trying to show. I'm trying to show. Do I know you're with a pick and roll? I'm saying he's sick of wow. Hebat juga dia. They said I used to bounce it to the dance. Oh. Oh, hebat juga dia. Decent lobby who I am. Back in high school I used to bounce it to the dance. Now I hit the FPR with doubles in my hand. Now they have the sand, 13 hours till I learn. Yeah. Oh. Balas dong Dilo. Pecah ini. Hebat. Save yourself from darkness. You don't Kasih tahu Dilo. virtue. Spread
your salt, the warning. You know, spirits untold. Spell your spell from darkness. You don't know my virtue. Save yourself from voodoo. Susah. Oh! From So, do you like to scream? Me too. I'ma try it out, okay? I'ma try it out, okay? I'ma try it, okay? I'ma try it, okay? I'ma try it, okay? Bahaya ni kau menurut gua. Okay? I'ma try it. I say, I play my sheep. 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 Yeah. I'ma try it out, okay? I'ma try it out, okay? I'ma try it out, okay? Oh! Hands up! Could you wanna party with me? Hebat juga gondrong ini ya. Thomas Zagre. Kalian tahu Thomas Zagre? Oh. Masih ada waktu. Habis. Masih ada. Ini jago dengan jago ini buku apa? Give it up for Dilo! Oh, Dilo. Hebat sih kawan. Hebat sih Dilo. Next kita cari Loop Station dulu ya. Loop Station MB14 versus Saro Grand Beatbox Loop Station Battle 2017. Oke, semifinal ini ya. Oke. Ini susah lagi ini. Ini meracik semua suara yang dia hasilkan ya. Oh, asik. Oke. Oke. Banyak suara-suara yang dia masukkan ya. Oke. Asik. Tahu menyanyi, tahu beatbox. Oh.
bersih. Oh. Juara dunia. Ini aing tidak mengerti, tidak tahu ini mana yang MB14, mana yang Saro. Ya? MB14. Oh MB14, oh dia dia yang MB14 ya. Round 1, it's on Saro from France. Oke. You know what to do? Saro. Oke, Saro. Kasih tahu Saro. Oke. Mahal. Oke. Oke. Oh, Saro. Kasih tahu Saro. Bagus Saro dapat lihat ini no. Oke. Tequila 1 botol jago ini. Hebat juga Saro. Hey. Drop. Saro dari Prancis. Saro dari Prancis, peranakan Cilasanger. Saro orang Sanger ini. Bahaya Saro. Kasih tahu Saro, jangan bikin malu Sanger. Aha. Juara dunia Saro. Saro juara dunia. Jago sekali Saro. Jago sekali Saro. Oke. Ronde kedua. Oke. Ronde kedua B14. Oke. 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 Feel it coming.
System of Down, oke? No. Inversion. Software version 7.0. Hey, Looking at life with the kasih eyes tahu. of desire. Wi-Fi activity. The toxicity of a city. Bongkar. Yo, why on the world? Honey on disorder. Now, somewhere between that secret silence and sleep. Oh, yeah. Between the secret silence and sleep. Disorder. No transition. Oke. I was gonna kill sorrow, but then I got high. I was gonna get up and find the loop, but then I got high. My loops are still messed up, and I know why. Yeah, because I got high. Oke. B14 hebat. Hebat juga B14. Oke, sekarang Saro. Saro dari Sangir, Prancis. Oke. Kasih tahu Saro, Prancis. Peranakan Cila Sangir. Jangan bikin malu siau. Saro, jangan bikin malu. Orang kepulauan Saro. Oke. Kasih tahu, angkat tinggi-tinggi tuh bendera Prancis. Jangan bikin malu tuh orang-orang Sangir, Saro. Oke. Oke. Angkat bibir tamang. Sebetul. Oh. Memang Saro tidak pernah mengecewakan. Saro, Sangir, hey, Saro, kasih tahu Saro. Bahaya. Orang Sangir memang jago.
dunia laki-laki Saro. Laki-laki. Hebat sih, hebat. Hebat Saro. Saro juara dunia. Saro terbaik dari Sangir Perancis. Peranakan Cina Sangir. Memang jago sekali. Saro paling balalahoy. Oke, siapa yang lolos ke final? Siapa? Saro dong. I say 3, y'all say 2 to 1. Saro dong. Make some Iya. noise for Saro. Saro dong. Saro terbaik. Memang pecah memang Saro terbaik. Ya, bagi yang semua boy mungkin begitu juga tapi video tentang Saro ya. Tadi ada video Thomas Zakre versus Dilau dan MB14 versus Saro. Memang pecah sih, dua-duanya pecah. Dan mungkin begitu juga tapi video bagi semua boy. Kalaupun kalian ada beatboxer yang lain yang mau saya reaksikan, cari yang paling pecah ya. Tolong komen di bawah, nanti saya akan reaksikan ya. Dan mungkin begitu juga bagi semua boy kita video. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody. Sing song of Duda Duda. See you in the next video. Dadah.